Ta lava e nei foi vaenga o telefon mai le siufonga o le laumua. Ua whai ina malo si le to tele o tai o le lalolangi e au fiai na mai estete le tupu o sa lesa le toru o Peretania. Ia le whalawe lave e lea na tupu le matawhanga o le Bondi Beach i Sydney i le sa nafi. O le teimi nei, ua whaamani mai le mari ni wai o tangata e toa se furuma le lua e au fiai ma se whaife au o le tapo inga i utaia i le nei whalawe lave. Whailoa e leo e toa lua tangata wha o penga ina na o la whaonga ina ni whana e oso wha iai i a tangata sa awai i se sauninga wha le lotu o tangata i utaia e ta ua o le hanuka lea sa wha iai le Bondi Beach. Ua wha amtala ina mai lea whalawe lave o se oso wha inga wha terrorisi mai na whaari ai le Pārimia Australia o Anthony Albanese o se oso wha inga wha sanga i tangata i utaia o Australia i le aso mua o le lato sauninga le ta ua o le hanuka. Whailo mai fo i le Pārimia New Zealand Christopher Larkson ia le whaate ia i lea whaalawe lave mai e ta ua i le wā la lata o sotanga o tangata o New Zealand ma Australia ma ia mo mori ai wha mai senga i a inga mo tangata ua wha i nai ai mai se lava o le malo o Australia on o lea whaalawe lave mātu ia wa ali mai le vai taimi ua tū la lantatu i le aso le kirisimasi le nā vai aso fau. Ua le tau nuu ona tau fia ngā ruenga ma whaia le te a le sili atu le whāse lau o te kata whai ngā ruenga le kompani wa lele o le Air New Zealand i le vai aso le nei so o ma le vai aso le kirisimasi o le aso sfulwalu o te sema le asa wha moe la o whai ngā ruenga le nei e whaatino ai le lātou te ma tau fia ai a lātou ngā ruenga ona o le mata upolo o fina wai e winga i o lātou tongi ma tuutuunga o lātou ngā ruenga. O i lātou umanei o te ngāta e whai ngā ruenga i tonu o wa lele o le Air New Zealand e le ngāta i malanga i tonu lava o New Zealand a e whapena i malanga uma wha le wā o mā lo e au fia i malanga i le wā ma Australia ma tunu o le Pasifika. Na amata mai a perila ona whaia tala noanga i le wā o le kompani wa lele le Air New Zealand ma iuni le au whai ngā ruenga. Mai na whailo mai le whailu tusi lango o le iuni o le E2 o Rachel McIntosh o lesta ona ai lea na whaia le whai unga e tā hofi le te i na ua maua se mulienga i le wā ma le kompani. Na ia tā ua toe lava o nai vaenga la iti o lo toe ona wha mautu i na loa lea o tutongi ma isi tūlanga mō le au whai ngā ruenga e ngā rulua i malanga pupu a le Air New Zealand. Ta ua fo i Macintosh, o ia vaenga e da tau na wha mautu i na i le vai aso ua savalia nei, ma ua ala ngā te tawai o na tau fia i le whaia o le te e pei o na Sāmoa i fua i nai. Whailo mai fo i suisinia o le kompani o le Air New Zealand o Nikki Deans, o se tūlanga le lei wa tau nuu iai whiutana inga ma iuni ala uwhai ngā ruenga ona o le a le a whai nai le teimi pisi o whemalanga inga ia so fia o le kirisimasi. Sa iai atunga lunga o le Air New Zealand i le ono a whai na o malanga a pasese i le vāo le sefuru a whe ma le sefuru lima a whe le a whai pe ana whai e tau nuu ona whaia le te le nei ala uwhai ngā ruenga ma tau fia ia la tō ngā ruenga. Sa ilonga ona pisi tau o fianga le Pārimene i Wellington i le vai aso o mawai, ona o le talanoina o ni pili po ni tūla whono tau wha au fie se furu lua la whai na mana o le whai ngā malo e tu inatu i le maota e au fie ai ma le se furu ma le tasi o ni pili sa talanoina ma pasia i tūlanga wha anati nasi. O ia pili e au fie ai ni teu teunga o le tūla whono au tū mo le wha tangaina o le wha tinoina o ni ngā ruenga te tele e a fia ai le siu manga po o le Resource Management Act RMA. O si tasi o ia te unga sa ilonga ona vevela ai whela whola inga le maota ona o tu langa whaana nati na mana o le mano e pasi ai le i wha ai loi nane mua i le tua ngai. Ai o pili sa omi o whela ai ai whaipule i le stofi ma o tuai i le wawao le sfreile
o le tula fono te lea i le tula fono au tu o whai ngā pālota. O suinga te tele o lo whaatula i mai le mālo, e au fi ai le whaamuta lea i le se fultolu aso, a o le io i laso le pālota, ia le awanoa e mawhai na lesi tala se tangata pālota. O lona winga, o le ale to e mawhai na sui ia whaamtalanga o se tangata pālota, po o le lesi tala ina foi o se tangata pālota, i le aso o le whainga pālota, e pei o na sā iai mua. O le pālota tele o le luafe luas fultolu, e tusa male se lau se furuafe, le au whainga o tangata pālota sa lesi talai, ma whaafou o la tau whaamtalanga tō tino, i le aso leo le pālota. Mai aso o mawai na whaairoa mai ai whaalawa i tele le manatu lewhi e fia o se tasi profesa ma ta aupu tau le tu la fono, o se tasi fo ina ave mua ma pālemia o le tunu o Sir Geoffrey Palmer, i le tele na ua o tu la fono o mana o le whainga malo o lo tu nei le foe, e pāsia i tu langa whaana tinati. E manatu ia Sir Geoffrey, ua tau fi ai, ia le awa noa ma le aia da tau o tangata lutele, e whaari ai ni o la taulangona e tusa o ia tu la fono a o le i pāsia. O le so, le songa fua le neis furulima o te sema rua awhelus furulima, ua amata ai te tonu o le lau mua ma le tu malo a toa o Wellingtone, ia se suenga fau a leo mo ave tavale, e whaonga ina le awa malosi ma fuala au whaasaina. O le neis suenga po le drug test fau, o se vaenga o fuafuanga le malo, e whaititi ai le ona nā ma le whele leio ave tavale i le awa malosi po o fuala au ma waila au whaasaina. O lea o tu ina maise la bata inga whala wai tele le leo mo le mamaru le tinu o e le talia se pepa le fo mai po se pepa talavai e alo fia ai e se ave tavale le whaia o le nei suenga. Mai o le tangata e mulsu e whai le test le nei e whaasalaina i le salatupe e whaase lauta la, ma le fitus furulima o ti merit points, ma whaasao na toi tango i le whaeuri o le ta'wale mo le umi e se furu mo le lua i tū la, ma i le taimi e mawai e se leo i lunga o le awala. Whaelo mai whai o le suenga le nei e sa ili ai po a whaina le awe ta'wale i waila au whaasaina e au fiai le THC, whapea le methamphetamine, o le MDMA, ai whape ai ma le cocaine. O Wellingtone, malona i tū mālo le, ua amatai o na whaonga le neisu e ngā fau o leo, ai whaoe moe, o le a whaasalo atu isi tū mālo New Zealand, i le vaiwanga o le tausanga asau, lua ono. I le temi nei, ua whaamamanu ina i se sā ma se tapu i le whaonga ina o mea whaapapa po o fireworks, i ni nofoanga se lua e fia tangata i asi ma tā whao iai i le tūmalo Canterbury le motu i saute, o se vaenga o tā penanga ma sā uniuninga a le Aotearoa mu i le hoi vaenga o New Zealand, mo le vai taimi o le tau mawhanawhana ua ngai e tūnei i ai. Whailo mai le pulenga o le fans, le mtanga luenga o mu, ma whala blau whaafosei. O le sāle nei e a fiai le Mackenzie Basin, whapea ma se vaenga e whata milo le waitu noto o le Lake Clearwater. Mai o le so, le ua amata whaamamalu inai lea sā, i le whaamoe e ma whai ona pui ai ma tāo fia, le ane ni mai o niafi mani mu, i le taimi o le tau mawhanawhana. Whaalia mai e le lita i tai whaaitu malo o le fans o Rob Hands, o le iwas fumale 1% o mu maafi e a fi ai le tonga mao, e mafua mai o na o tangata. Na ia tā ua foi o le sā ma le tapu o le whaonga ina o mea whaapapa, i no whanga e pei ona tā ua, o se whainga e whaatino i tausanga uma. Na ia whaalia o le whaapapa ina o mea whaapapa po o fireworks, o se ngaio inga matau tia tele, ai mai se le taimi e mangu ai lau whanua ma le mao, i le taimi o le tau mawhanawhana. O le sā ua wha maluina nei le Mackenzie Basin, e wha atoa umai le aso tolus futasi o mati o le tausanga fau, lua awhi luas furuono, ai o le Lake Clearwater, e wha muta i le aso se fulu o Februari, i le tausanga a sau.
E iai ia seisi fale tupe ua si itia lato tu lui mo ai ta lafu o fale ia e fua pau pe fixa lato rates a ofenga iai fale tupe o fe fata wa inga ma whaafita huli i le fua o le tu lui o tupe ai ta lafu e ui ina sa whaapa e le fale tupe wha leo leo i le fua o le tu lui o ai ta lafu i la nailo i longa talui nei ai aliri mai e le o lava lea mo fale tupe e mana o mia pea le toe whaapa a tili i lalo. O le tului mo ai ta lafu e ta i tausanga e tu tongi ai, na si itia mai le lua tesi 5% i le lua tesi ma le 5% i le whai unga o Novema. Ai o le fua o tului mo ai ta lafu e lua tausanga le umi e tongi ai, na si itia lea mai le lua ma le 5% i le sili atu i le tolu tesi ma le 10%. O le whale tupe o le Westpac, le na mua si i la tau tului mo ai ta la fo whale i le amatanga o le vai asa o mawai. A le la ua so o tuai nei ma le whale tupe o le Cooperative Bank, le ua si tia mai le wha tesi 5% i le wha tesi 5% i le tului o la tau ai ta la fo i e fix mo le lua tu sanga le tului. Wha pe na fo i na si tia ai mo tului o isi ai ta la fo e fua pau pe fix mo le tolu whape ai ma le whātau sanga e to tongi ai. I nai tala mai le Pasifika, o le so e tau o fiai le palemene fau o tonga mo le whiliwhilia o se palemia fau o lea fo i malo o le Pasifika. O le asfrede te ruai na tāpuni ai le whaatui nātu swafa e whai ai le whiliwhilinga le nei le palemene mo se palemia e ta ia le whainga malo o le a tunu o le palemia o le a tula i maiai o le a ia whiliwhilia ia sui o lana kāpeneta o na tui nātu le i le tupu o ia na te tofia ma wha maonia ia tofinga uma. Ua tolu nei vai aso talu na uma le palo te tele a tonga e whiliwhili ai whai pule luas furuono o lātou palemene. O le palemene fau sa whiliwhili ai o lo awhia ini whai pule fau se to lua mo le vaenga o no pele po le ai ngā tūpu ai to ono whai pule fau o sui o tangata laute leo le tino. O se pepa alo ia tau le pui ngā le United States ua whaamautui nai le avea pe leo Guam mano whanga autu o ngā yo inga wha military a le malo Amerika i to tonu o le Vasa Pasifika. Ta ua i se lipote le newspaper o le Daily Post i le tonu o Guam, e whapea o le nei pepa o lo au ili ai fuafuanga tau le puipuinga a Amerika, e pei ona whaatulanga ina mamanao i aile pelestene o Donald Trump. Te le tausanga o tula i mai le motu le nei o Guam o se no fuanga, e whaamautu i ai fuafuanga wha military a Amerika. A o le la o si atu nei, ua vea ma o ngā tonu o ngā yo inga tau le puipuinga, ai mai se, o le te atuai ini tau mo whainga le malo saina e ono haafi ai lea vaenga o le kelope, ai mai se o ese nga o lo iai ona o le motu o Taiwan. I tālonga, o le li New Zealand o Hayden Wild, ua vea mo se mpini a wao i le laurangi atoa i le tālonga o le triathlon, le T100 World Triathlon Series, ina ua ia manu malo i le tālonga whai ua le series, i le nei fo i tau sanga. O le tuunga le nei sa whaia i le tunu o Qatar, o le Qatar T100 World Triathlon, i le whai unga le vai aso, o le ono ai leo tuunga te tele o le series le nei, ua manu malo ai le nei tau le lea i New Zealand i le nei tau sanga. O le taimi sa wha mawina ai o Wild i le tuunga lea i Qatar, e tolo i tu la ono minute valu se kone, sa tūlanga lua atu i a teia le li mai a Amerika i ngoi a Morgan Pearson, e si dia i le minute i alo la vā i le tini. Sa mau ai le li New Zealand nei o Hayden Wild, i le ponesi e tolu se lau lima se furu hafe Tala, ina ua siampini o ia i lea ta longa i le nei tausanga, ai ese ai foi i le isi fa se furu hafe Tala, o le whaai longa tupe lea i lona mua i le tuunga lea i Qatar. I le vaenga o ta maitai o le Peletania ingo i Arcade War na siumpini ai i lea hoi vaenga o le tuunga.
I talonga soka o le awa au ki lani le Auckland City Football Club, le awa toi avea musiumpini o le liki soka New Zealand le vaenga o li, ina ua manu maloi le la talonga ma le awa le laumua I Wellington le Wellington Olympic. O aio le talonga sa whaie le malai Newtown Park, il whaenga le vai aso, fitu au ki lani I le ono o Wellington umo le taimi o tutusa ta ilua, ona sua ilea ikiki po anga I le pou penalty shootout le na manu maloi au ki lani fitu I le ono. O le whaenga le nā o telefau